Vranjske novine su umrle posle 23 godine postojanja, isključivo zahvaljujući političkim pritiscima kojima su bile izložene. Za te 23 godine Vranjske novine su preživjele sve što se u civilizovanoj Evropi iz kraja 20. i početka 21. veka preživjeti moglo, ali nisu uspjeli da prežive najnovije vlasti iz razloga što su vlasti upotrebljavale sve sisteme državne represije koje su mogli upotrebiti na slučaju Vranjskih i posle jasne političke odluke da Vranjske budu ugušene, uspjeli su u toj svojoj nakani, u tom svom naumu. Novine Vranjske su dobile najpre sudske tužbe po raznim osnovama za koje su, u čijim osnovama su bili državni organi i paradržavne organizacije. Zatim su dobile razne inspekcije, zapravo sve inspekcije koje su mogle dobiti sa jasnom namerom tih inspekcija da dođu i ne samo unište Vranjske kao medij, nego pokušaju da unište i ljude koji zapravo su činili novine Vranjske. U tome, na sreću, nisu uspjele, ali novine taj atak jednostavno nisu mogle da prežive. Premijerka Brnabić je u razgovoru sa grupom za slobodu medija rekla da je presudilo tržište, ali to jednostavno nije istina iz prostog razloga što medijskog tržišta u Srbiji nema, pa ono i nije moglo da bude presudno u tome da li će Vranjski živjeti ili ne. Za neupućene treba reći da, na primjer, državna pomoć Vranjskim novinama u ovoj 2017. godini iznosila 700.000 dinara preko projekata vezanih za Ministarstvo kulture, a samo jedan mesec života jedne prosečne redakcije košta oko $500.000. Prema tome, ni državna pomoć nije ono šta bi eventualno moglo da spase ne samo Vranjski, nego neki medij u Srbiji, a da taj medij nije praktično državni projekat. Samo ono šta su državni projekti trenutno u Srbiji može preživjeti. Ono šta je stalno na državnoj sisi. Ne samo nedostatak novca, ne samo od države, nego i nedostatak novca koji bi se eventualno mogao zaraditi na slobodnom i definisanom tržištu. Dakle, je ono šta bi moglo da omogući život ne samo medijima, ne samo Vranjskim, nego i svakoj drugoj firmi u Srbiji. Ovde je veliki zalogaj da uzmete i napravite firmu, bavite se nekim poslom u zemlji koja nema tržište, gde ne postoji vladavina prava, gde nema zakonske zaštite, gde ne postoje pravila igre, veoma je teško poslovati. Vranjske u času kada su nestale više nisu bile spremne da igraju tu igru, više nisu bile sposobne da igraju tu igru uz stalno fizičko guranje svih praktično državnih aparata od policije preko tužilaštva, preko poreske uprave i slično, nije čudo da su pale preko ivice. Vranjski su zapravo ideja. Ne radi se o novinama, o portalu ili bilo kako. Vranjski su ideja grupe ljudi koja se okupila oko Vukašina Obradovića i sve te godine pokušavala da od Vranja napravi, ukratko rečeno, normalnu sredinu za život. Često tu nismo imali ni podršku građana, ni naših čitalaca, a kamoli nekog zvaničnog, ali odlaskom Vukašina Obradovića, gašenjem Vranjskih novina, nije ugašena ideja. Ostala je ideja da postoji grupa ljudi spremnih da mnogo toga žrtvuje, da mnogo toga uradi, ne bi li pokušala da pre svega naša, zatim i život ovog grada učini normalnijim. Ukratko rečeno, normalnijim. Dakle, boljim mestom za život, sigurnijim mestom za život, bezbednijim mestom za život, mestom koje je prilagođeno drugim mestima na planeti na početku 21. veka. Vranje je prilično zaostala sredina
prilično u svakom pogledu, prilično zapuštena sredina u svakom pogledu, nije to samo učinak aktuelne vlasti i pre toga je bilo isto i pre toga su se Vranjski u tom ideološkom smislu sukobljavali i sa pozicijom i sa opozicijom, kažem sa svima redom, ali ideja Vranjskih nije mrtva i nadam se da će portal Vranjskih novina svima jasno pokazati ne da smo na putu starih Vranjskih novina, nego da nema nikakve razlike. Činjenica je da je Vukašin Obranović najnegrađivaniji Vranjanac od kako postoji ovaj grad. On je počasni građanin Vranja, on je počasni građanin Šapca, on je, na primjer, dobitnik nagrade Jugrizelj ili mnogo drugih sličnih nagrada, praktično velike većine nezavisnih srpskih nagrada, svih zapravo nagrada osim nagrade njegovog rodnog grada Vranja. On samo u Vranju nije bio nikad ništa osim neprijatelj. Danas, kada Obradović ne samo da je napustio Vranjski, nego je napustio i Vranje sa namerom da se nikad više ne vraća ovde, postoje još, da kažem, mnogo primjera da je vlasti nedovoljno potpuno uništavanje jedinog nezavisnog medija u Vranju i okolini, nego da rade na uništavanju ljudi koji se bave oko Vranjskih. Dakle, naši kolege su na konferenciji za štampu javno optužili za krađu, recimo, šta je potpuno van svake zdrave pameti. Mene se spremaju, dobio sam jasne naznake iz vladajućih i drugih partija da otpuste sa posla, iako za to nemaju nikakve pravne niti bilo kakve druge osnove. Dakle, maltretiraju se naše porodice, imali smo problema sa našom decom po školama, šta nam sve nisu radili, pri tome zaista nemaju mnogo milosti, proglašavaju nas ludacima, proglašavaju nas neprijateljima, proglašavaju nas nekim secikesama i ne znam kako. Sve nas to ne ometa da i dalje radimo svoj posao. Dakle, ono što najteže u profesionalnom smislu pada novinarima Vranjskih je zabrana članovima Srpske napredne stranke da komuniciraju sa nama, tako da niko od zvaničnih organa u lokalnoj vlasti ne daje izjave za novine Vranjske, što u krajnjoj liniji izuzetno otežava posao koji radimo i čini ga manje profesionalnim. Neko im je to omogućio, neko od zaštitnika građana pa dalje ne želi da radi svoj posao, ali to je tako i sa tim se suočavamo dnevno i pokušavamo da nađemo rešenje. Naravno da su aktivizam i novinarstvo spojeni, bar u našem slučaju novine Vranjske su služile u ono doba kao okupljalište svega što je bilo protiv Slobodana Miloševića, od klinaca koji su izlazili na ulice i pravili, pošto ovde nije bilo studenta, nego su srednjoškolci pravili proteste preko pokojnog Đinđića, Draškovića, Koštunice. Svako ko bi dolazio u Vranje, niko nije imao gde da dođe. Zatvarali su im kući i kafane, redakcija Vranjskih je bila jedino otvorena da primi Vesnu Pešić ili ne znam koga. Dakle, od tada do danas kao da se ništa nije promenilo. Praktično smo gurnuti u aktivizam, hteli mi to ili ne. Ali te dve stvari svakako treba značajno odvojiti. Profesionalno novinarstvo mora da ostane onaj ideal kome ćemo težiti. Moramo da počnemo da zaboravljamo ratovanja, borbu za pravnu državu, borbu za razne slobode, čime se inače bavimo 20 godina i krenemo da profesionalno radimo svoj posao i na taj način pokažemo svima ostalima na tržištu ili u stvarnosti čemu treba težiti. Nije to laka misija. Profesionalno novinarstvo je nešto što u Srbiji ne postoji, što je u začetku, od kako ja znam za sebe, dakle zadnjih 30 godina, još kao da se nismo makli s mrtve tačke,
ali je ideal kome moramo težiti, za šta moramo da radimo i za šta mislim da je najveći interes građana. Dakle, da imaju objektivno, profesionalno, tačno i brzo informisanje. Aktivizam mora da bude tu negde. Nema govora. Slobodni novinari mora da budu nosioci progresivnih ideja. A ne samo oni, umetnici, kulturni radnici, sportisti, sve to što danas ćuti i gleda kako Srbija propada, mora da bude daleko, daleko aktivnije. S time što smatram da je nedopustivo mešati jedan i drugi posao u trenutku dok se rade. Dakle, samo ime, u ovom slučaju Vranjskih ili u onom slučaju pozorišta i u onom slučaju čuvenog glumca, mora da bude povod za ozbiljan društveni aktivizam. Ali tome mesta nema tamo gde se ozbiljno radi posao, dok se glumi, dok se pišu tekstovi, dok se stvarnost promišlja na profesionalan način. Kada počnete da stvarnost promišljate na društveni način, na način koristan društvu, vi ne možete da pobegnete od toga da ste novinar, glumac, reditelj ili šta već. Ne možete da pobegnete od toga da vas narod prepoznaje kao takvoga, ali te dve stvari, kažem, ja nisam pristalica i smatram ozbiljnom greškom da se one mešaju kada je profesionalni nivo u pitanju.